Ya, ini lagu terakhir. Manfaatan buru ketaran dan lebih kamprina si buru ketaran. Ras singo buru ketaran kan sikap-sikap kamprina. Anak buru tua, anak buru darah, anak buru sirdemu. Dan lebih anak buru kita si pemeren. Bagai peras krina kari anak kuta rukun gereja. Ini lagu terakhir. Ya, siapa ikap kali singur sikap rekam kali ku tengah enda. Sobat Cina krina kita buat bagian. Terlebih anak buru menteri pe. Ya, ya kita nekerin anak berundai. Buru ketaran, rasiko buru ketaran kan, mari. Kamar lebay. Ya, goreng lebuh. Permenta. Goreng lebuh impalta. Goreng lebuh keputa. Nah, maka sahabat Cina manpadu kaprina baskilar anak beru, reh kamu tengah hendak. Iya, kita kerin anak beru, cakap dah ya. Ulah si lawan-lawan. Ini lagu terakhir ya. Anak beru, buru ketaran, rasio buru ketaran kan. Bagai peras kerina, beberai ketaran, si ngepoi buru ketaran. Bagai pila ketalingan anak beru ditekin si pemeret. Rikuras toman nasi dalanan kerina. Ya, mereka tak dapat suka-suka gelah sangap kalau beruputaran neda jauh ke mana 10 serasi. Sayangi kan pagi maiti alun-aluni tupung kam latihe kelas pagi kubahan lau beridindu. Ya, bagai pena buru menteri. Berusing ukuri. Sayang aku sayang, juga papeken aku sayang. Ya, bagai peras anak kuta. Terlebih kamtrina rukun gereja. Ngawan ni perpulungan bagai peras permata. Rekam ku tengah enda mari. Mereka tanda pasu-pasu karena berjabun temandu. Belah toto kena kampe jumpa kate nungena. Ya, apa nari kita ibas kelar anak buru rasa anak buru menteri. Terlebih kamtrina anak kuta. Terlebih kam anak permata. Enda lagu terakhir. Kari nyumbang minaku atedulan ilit lagu.
Ya, bagai penak bro ginting mergana. Labu salahna bicara liting ati lusi berikan pasu-pasu. Rekam ku tengah enda lagu terakhir. Sekolah serasi kapas Perjabundu. Iya, bagi peman Bandu anak berputaran. Coba rekam kujedak lah kirandu karena cokong-cokong. Iya, anak berputaran kirandu karena cokong-cokong. Iya. Iya, jakap dari berputaran dai. Piga-piga kamu kujedak kira cokong-cokong mari. Rasa nak berugiting. Iya, putar sekali. Iya, natap kambrina kali buburas buah. Iya. Jakap dai buru ketaran dai, mari. Rekam kujenda kira cokong-cokong dai. Nah. Sangap kang jauh ke bana. Tua bayak jumpa nak dilaki nak diberu. Iya. Ya, bagai-bagai kami menpandu turangku kami resilih kami karena acara anu gedang eda gedang du saja ngeca perban acara tampilang amenaken tertinggal-tinggal kam karibas buku gendang bersada-sada kerendak du labuh karibas gumna ya menpandu sur jabatan atur buku gendang du. Dabu, ya, goba sikap kudul kuingandu, menbandu kamanak beru, sikap ken inemen penganten. Adi labu karikap lu salahna, sikap kenduras, singrane dapi bancikang ini sikap kendu inemenna. Bagaya. Ngomong baji teruskan kita acara. Ya, kuakap bagenda. Suai ras waktu tapi ngomenda melawan, kuakap mundur jam 12 mau bagi? Cara anta bagi sikatan tantai mau bagi sada-sada. Si teruskan menda acara dari membantu kami kalibu kami ginting mergana sukut tediskam maka teruskan acara anta. Jadi jena kami cinta MK ginting mergana bagi beres semuanya senina pemerintah bagi pes pengalon tukur
sinangamat kami kalembu kami singal lumas sebagai peterusku singal cikecik. Jadi jeda kalembu kami entah kurang pengalong-along kami, penduduk kami belum bagai peras isap manisapan basyenda ulah sangka sama-sama kebusuh dulu bagai pe basuh kare bas panggung do reblas lakam kari nandangi kami terlebih-lebih nandangi anak kami ada bagaimana kami kelembu kami jenari muka kami kita cender-cender bagi kata kendai 16 lakam kari kerina bagi sembuya pemberian separibahan kerina man anak kena jadi kerendu kerina na boy bujur di batalah resmuli man bandu kerina nana si barem ngatakan sama juah-juah man bandu jenari sikelengi kami kam kerina sembuyak kami sinina separibanan sepemberian sepangalon makana ibas senina kami jabukan bana edar pengarapan kami makana berikan dukari pedah kata ajar man kami segala ibas perjabun senina kekelengan kami eda banci jadi sada modal ia ibas mengarungi rumah tangga Nasim Baru pengharapan kami makan ibas perjumpaan tenda Tuhan kerina si masusa kami pe enam si banci terpelaskan kami bujur ras menjua-jua di protokol dagai menbandu bapar senande kerinana artoto kami anak du bapa tetap kam sehat jangan berikan dibata rezeki menbandu kerinana agi teman senina kami kerina abangdu ibas kudan tabul naman nari meriah kal kerina ukur kami ibas kam jabukun banenda jenari makartoto kami mandibata berikan sebagai surah kendu tetap kam sehat janah ijagia kam ringan ingat duka kami kuta bagai kangkak kami makarnanam man bandu bapar nande ibas kam pejabukun senina kami likam bas sehat-sehat ajenari kubudir dihirnar jekindu man bandu peyagi kami sinjabukun bana sidilakar sidibaru ijakam bas permanteki perjabundu simbaru baswari sirbi ngomelala pedah katakan Bapak Pendeta Man Bandu. Jadi kata Tuhan ni berikan bos jabundu labaci cekcok ibas perjabundu. Lanai kelaku beloh kile. Makan nasi asyik kami kering pan labu bubur terigane dakam lanai beloh kami ngerane. Makana bujur TV sehat kam bukan anak sehat kam dua anak idah ndu kami kerina nakku pulung lako meriahkan acara ndungi adat ndu ras permen kami tapi perlu ingat ndu adi sekolah kita relajar kita lebih maka tamat tamat maka ikerjakan i rumah perban meriah ukur keluarga tapi ibas warisi sendah anakku kam ipestakan lebih maka relajar maka duana kam merakitlah kam di laut yang teduh dengan senjatandu firman Tuhan sehat kam gelah alu wage ngasup kam tetap ngap mama silenga berjabu gelah lu bagi kari maka arah kegeluhan si idalani tetap tama pujin man gelar di bata jana man kam mama mari dege jadikan jaweda
Jabu si Erkemalangan man di Bata. Ribarin karkonan tarikan. Siapa yang kakam? Siapa yang ya, karkonan tarikan di. Dari Mamang Atedo. Oh. Tapi indah termenga kami jenda. Sangat kam pejabukan impal kami kila niku sekali. Katakan capariban niku maha aku. Ibas kam lebih pasu-pasu. Ibas ke pandai tanari. Elah bandru suruh palas perjabundu, maka tetap kam si kelang-kelangkan. Tapi biasana tiap-tiap kita singrana sangat kamu cabu kenana. Jumpa nak dilaki, jumpa nak diberu, bagai kerinya. Ulamin bagai ateku. Oi, gundari bagenda saat ada masalah. Aku berkata pernah nari, kain dia kari bahan kujateku. Kita pergi bagai kakrina. Ula sangat cabu kenana, sampai sehat-sehat bagai. Karina gelap bagai, ulamin bagai ateku. Gundari saat ada lebih. Kamnak buat dubur ketaran, manggo, mamandu kaban, praduru kerja bagi apa ida Hindu. Bagian kita pulungin nama kebaci, apa ida Hindu? Jawab. Gundari ketaran buat du permainan tak kempuin. Manggo. Kamu beri kaban, kerja dua anak serong, apa ida Hindu? Ulah kering main-main itu ko, baci bagi nggak pernah kayak Mujuh-juh kita kerina ginting mergana saya sehat kerina. Bujur. Di. Perlebih kami ngatakan kaingler na meriah ukur membantu kakak dua anak. Kita ikan perjabunan nakta lumhuli pasu-pasu bagi res pedalan adat bes Pak Senda. Saja ngenca anak teh ndau mau bagi kange masalah nama ikin. Basendau ya pe udah persul kita noto kenca telah dibata bagi tetap si masu ya. Gua kamu ngalakuin pasu-pasu nerbin aku. Senda asal ikut kenduk hari kata-kata si pandita nari pasti jabono sukses. Tapi di kami harus nandai dua pan ikut-ikut nunaku, belum tentu ya. Jadi pagi ikut-ikut nunaku. Kampe bagai nak nandai-nail. Saya kampe jauh kena teras buat pantai nak. Maka saya takrina, maka kita pemeriah kalau kurta, maka ulah kita sakit-sakit, anak tepe sehat-sehat menjuah-juah. Bagaimana sakata bahasa kunari, bujur menjuah-juah kita krina. Kaimpeng melalang ngatakan bujur man bandu sembuyak kami, maka jenanari kupudi tetap kam sehat-sehat, janah dahar rezekidu. Bagi kape man bandu anak kami, sangat kam ibas percabundu. Janah Tuhan tetap sinemani kam kata wari Pak Sape. Janah ibere kenang kai kekurangan ibas kam. Janah tetap ian demi isi jabundu. Kondu be salamna aturangna dekaro Pia bagai nama jadina tadi mama itindu usah tapi juga panturan
Teluh mama kiting lu seserana tapi juga bangan diri ikut-ikut tadi nande tigana de nande kakarona lana bokap tarulihi ngong edage diri janari mama ginting kena betul juga ya rate masui berebiringna ya debetura turangna debiringna ya laku terbagian jadi Dunang muhuling kari gerina de karoku lanai kapagi teruli bias medage diri tambari berebrendu pandena tiga maaf kalau aku bagaimana kami. Ya, aku baca salamin dulu ya, barisin dulu terus ke jenda ya, benar kan? Iya, terus kena. Iya. Ibas pasadan tanda ibas cokong-cokong sangana landek pengantin lead buena 5.450.000 rupiah. Jadi perpulungan si Muhammad, perpulungan si Ingling Tuhan, perlebih buturunin taman Tuhan, dijabas Pak Senda,
te kita maka mereka nagegeh ngasupen lako banci kita pulung emkapkan dungi peradatan turang kami bro karo sinimati kami kam kalimbu kami bagai pe puang kalimbu kami bagai pe sinimati kami sebuah senina kami ija ibas waris sendah turang kami bro karo go jabukan bana jadi ija pas Pak Senda idah kami kam krina puang kalimbu kami bagai pes buat senia kami ngo tampak kalm krina reh ibas Pak Senda jadi lapek lakam keper tak selamenda ija kekurangan kami nehken kehormatan man kam puang kalimbu kami bagai petrus puang kalimbu kami jadi mankam puang kalimbu kami bagai peres kalimbu kami buat senia kami ijakari ibas panggung du rebelas kam gelah ibas perjambun kempundu bebrendo maka ada banci pagi ibas perjambun turang kemenda banci menjuah-juah jadi enda menca lebih kata pengalong-along iban kami jadi katenda panci tambahi sebuah kami bagai KPKM teman kami sadaralan krina rasumbiak kami krina entah jagi akan ndu salahna pengalong-along kami ras pengkimbangkan kami amak ulah kau tama-tama kukur ndu krina bagai KPKM kalimbubu kami krina tah jagi akan ndu salahna pengalong-along kami ras pengkimbangkan kami amak ras pendulurkan kami isap ulah kau tama-tama sangkut ukur ndu krina bagai PKM sembiak kami krina bahanlah kari kata ajar menanak tai maka banci pepagi ipakai kenanak tai krina aku pelabo gedang ngerana bujur kami sekali nari kam krina kalimbu kami ketaran kata du krina ma bagai ma oh endes kenda gaiman sebuyak suninandu oh bujur sangat kami penjabukun anak nanda ginting ras karo mergana mejah-juah kam sangat mencari bagai kapen mana nak tas penjabukun bana nakku dinggo kamar jabu pelajari indu pagi uga bes jabu ginting mergana nakku maka ulah kami juru nanda indu aku pelak gedang rana si barayam bujur mejah-juah bas tegun sepemeren itu jukun kami manbandu pemberi kami sinjabukun bana emang ginting mergana terlebih anak kami buru ketaran ijendang goidah kami krina bapandu senina biak senina bapandui biak semeren bapandui bagai pe separibanan bapandui ngutil cinder kami kerina jenda ijena anakku dah kami bapandui situhuna ia bas pak sakundari adinin bas peradatan terlebih kata dibata penggo cawir metua bapandui dah kami wakap nenari langgo mintak-mintak merelalak maka cawir umurna langit mintak kampe bapagi beberapa mana dua nakam ulakal kam mintak mancer masin termenda mandi bata panci sepasia kai pila mentahat arah herdahin kampa pagi pas-pasuna pendahindu malam ada yang geluh lakam minta kami pikirin 10 renda sehati renda situhuna kuakap kami sada pilabungin minta-minta emang kampe usiundulah kami kirina 10 renda ulah kampaki ugangi bapak ugangi nandai mama entamin nindu ulah bagai bagai kami emang senina sepemeren bapandui sep kami ras bapandui setunguna sepemeren kalak sepemeren kuakap lapiga lasiangkan
adilaya siang kandah nunggu melanai upayo ialah hukur kensa emang bakem Bapak Pendi teman sinina sangat kam pejabukan anak teh menjuah-juah kam bagi katang kundai ulah kalau pagi minta anak teh gelah malam atendu remulia gelar Tuhan terlebih kami pe sepemerendu malam ka ate kami natap ia terlebih malam ate kalimbu bunta bagai pe puang kalimbu bunta terlebih kita 10 ngenda ya syekh gundari kubasi paribanan nah apa kakam kalau kencah kam kalimbu kami uai kamlah hari-hari Bagaimana kakak Bapak Pendi mindaw aku mantukan di bata bas kam padzabukan anak singuday kakak Bapak Pendi teruslah kam sehat kupudi bagaimana kami MK Seninado bagaimana pemidan kami mantukan di bata arkelang-kelangkan kami serahkan kami man Bandu bagaimana turang singudara silih kami kam adik ngokam jabukan bana dua nakam ikuti dulah uga peraturan kala erjabu endangan sapindokan kami kalimbu bundo kata pedah singgo sekendeman Bandu terlebih bas Bapak Pendeta Nari enda yarapun kami maka ipakai kendu gerahna cawir perjabundu janah bagai pe man Bandu man Bapak Resbibi sehat kampa sehat kambi gelah tetap kam jadi penggurun kami anak-anak do orang berugiting nanda Pendi enda dengan kita jumpa orang maka bagai ini ku Bandung ngerana lebih-lebih bagi kamu lebih duana dan nari kupudi bertambah sehatlah kamu duana maka ada kamu situ huna reka anak takut jabunta reka kelanta ngatakan dahin anak tenda meriah kalukur kami maka bagaimana anakku berukarau tambah padan dungo kami jumpa arah beberapa kami ginting mergana enda dakam tambah padan di batang enda singatur maka bagaimana aku berukarau kela ginting mergana kam adinggo tumbuk bagai darah berukarau ersadarilah kam ersada kata kam dahindu ras kalengin dulah upah nulatih sebab idah nangkap perpulung tenda kela arah amekam ainda pagi olah kariguangnya tendu baik puang baik kalimbubu baik sembiakta rasana berunta ainda pagi adinggo bagenda dungi peralatan du lika pagi dahin bah jabu kami apa ipe kami si pulung bah jamburenda rekange pagi Bandung surat undangan anak kami beruketaran sebagai pemberi kami ginting mergana kami Bapandu Kerina meriah dengan megah kalau kami ijabah suara sesendah kaman tekis ada perjabun simbaru maka kami lupa pertoto nandangi Tuhan di bata maka kamu pagi sawir ibas perjabundu jumpa bulan jumpa matahari
jena pagi rubat negara. Langit bagi kami ngomertua nonde karona. Iya, landep kamprina ras buyak seninadu. Gelah meriah cakap, sangap cinta bukan bana. Sehat kita krina jenenari kupudi. Iya, biasakan alang akari bukui gendang, olah kam lebih kundul. Bukui kari lebih gendang maka kundul. Sirkai adat karau. Karena acara adu, luruh kam ngadilan dan labo kami pang. Saja kenca, nitkon kuat, motor si kiring-kiring perdalan aku kawan jahe. Mata warita pengomenda geling, ultek kape krina ngobluhai. Maka tertinggal-tinggal kam karibas buku gendang, bersada-sada karik dengdu, dabuh karibas gumlah. Man Bandu Sinjabatan, atur buku gendang du. Dabu, iya, gobat cika kam kundul kuingan. Makaman Bandung impal kami Ginting Mergana, ras turang kami Guru Karo, sangat pun kam penjabukun beberapa kami impal, saya kam tidak nari tus kupudi, gelah kai pagi suruh andu, sila bagi singena tendu, jadi terus kami jendam pengajian kami ngerana. Pertama lebih man berberi kami, Ginting Mergana ras anak kami, Guru Karo, sangat kam penjabukun anak. Mejuah-juah kam ulah bangker-bangker jadi gadah-gedang kali bubu kami krina kamana buru kami Ginting Mergana maka bagi kempu dua nakam adik ko kam jabukeun bana ulah naik bagi segel-gel adik gel-gel baci rati-rati kaman bapak due digundari lah naik go bertanggung jawab kam berumah tangga maka kelengilah sendu adilah kelengin di sendu pagi elit pagi dahin kami tenahan kami kam
Uarap itu Bapak Dwi saja. Sebab Bapak Dwi, kudu kah tandai kami, lain nari. Lengang belit piku dunia yang tandai kami Bapak Dwi. Kam lengah, membagai kempu, emang kekelengi bekas dicari. Artanlah kami kini nak kali bubundu enda, mis kamre. Maka kutujukan man Bandung, kam ginting mergana si pejabukan anak. Ula pagi atur ndu jabu anak ndu ginting mergana. Uga pagi pas anak ndu. Bagelah pagi ikutkan. Gelah ula pagi maranankan bas jabuna. Maka kampe senjabukan bana. Resada arih ndu duana. Ula kam si rubat. Ada rubat pekam labo dalih ula marumbun kan anak berundu. Selamat kami bah pejabukan berberi kami. Tambahan kesehatan terus kulir wariada bagi tambahan rezeki maka baci kai kebutuhan berbeda kami baci tetap terbutuh hidup si jauhkan bana giting mergana rasa anak kami buru ketaran ija kami terbingung walaupun pasu-pasu hidur di batan hari kelangkan ke pendeta jeda cukup lengkap bana senjata untuk berjabun. Cukup lengkap menerbi ituri kena man Bandu tentang perjabun. Kami jeda ngarap kami kali membunuh. Maka jeda tetap dipakai tengah-tengah perjabun. Jadi nahoda perjabun du maka jabuai tetap harmonis bahagia sepanjang masa. Bahwa kami memandu reh kujenda mungkin lo jelas kalau gua penandai indu. Saja kami rehe sada pokok nakal arkiteken di bahasa Karol lalit, bahasa Indonesia lit. Segan kami nginin Bapak Nduras Mama Ndu begenge. Adi laidah na kami segan kami, labom biar, adi biar lam jile bas keguluhan persahabatan lam jile biar. Segan kami, MK asa bancina usahakan kami kalau gelah reh kujenda dari perjabundu. Ati kami nuri kene man Bandu pe berbeda kami Ibrahim. Perlu bas kegeluhan enda tanamkan rasa segan, bas pergaulan kekerabatan, perlu di keseganan. Jadi ada anak beruta, sirgai, kalimbu buta pe sirgai, sebuyak ta pe sirgai, tentuna untuk wari-wari sireh, bas jabundu, banci jadi tambah menghuli, gelah kerinana jadi tambah menghuli, bas kekeluargaan, kekerabatan ta kam anak beru kami ginting mergana. Enam kuakak sitik pas kami juah kambas perjabundu banci tetap mabai kriahan kemal menate man keluarga ginting terlebih-lebih man Bapak Nduras Mama Ndu. Sajam kuak sitik kambang sehat-sehat kamras kakak ngorjabu berbeda kami. Si kelengi kami kam anak buru kami ginting mergana. Impal kami kayak lari Pak Ephraim ruh tenah Bapak Andu ngatakan sekam jabukan bana. Jadi bagi kuoge kuidah je si buat na berukaro nina malam pusukku. Sebab aku karo-karo mergangku kaban berukaro sering krina labu si buatan. Makanya tapi si mencilena mindakap kami berukaban nekang mindai. Tapi labu dah sering krina karo-karo enda. Endam. Emang bagi sering krina karo-karo krina. Maka ni kami ya dah kemelalakang enda je kelimu bundu selain daripada karo-karo lit tari gandai lika sembiring serilah pengidah nukrina. Bagaimana pengharapan kami? Jadi kami pe kelimu bundu kaban mergana si bintang meriah nari karena remriah ukur ibas kam bantegi perjabun simbaru toto kami gelah sahur perjabun du segula serasi kam bagaimana pengharapan kami aku pesi berapa bicara belas di dengan indah sinambah hisa kami lebih man bre kami rasana kami selamat ning kami lebih man bandu dua anakku selamat jabukan bana adinggor jabu nakku ular rubat-rubat kelengi upah dun carie gelah tenah kami pagi mamandu ras mamindu banci kam reh dahi saduana lagi ya lagi indu to panenakku 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 lagi indu to pan
ngomeseri buru ketarne jadi buru kaban. Jadi selamat ning kami sekali nari man Bandu. Jumpa kam matawari ras bulan kelengi upah duncari sangat mencari. Si kelengi kami kam anak buru kami khususnya Bengkila ras bibi ibas pejabukan impal kami Efraim ras turang kami berukaban ning kami meriah ukurta ibas waris sendah karina ngordalan alumhuli endam tuhu-tuhu ada sikecakkan pasu-pasu Tuhan maka ibas kesempatan enda pe minduka kami karina kali bubundu ras teman kami sendalanan ibas perjabun impal kami Efraim ras turang kami tuhu-tuhulah di bata tetap masuk-masuk perjabundu gelahna ibas sarah perjabundu tuhu-tuhu ayo di bata sinal sal gelah pagi rukun rumah tanggandu kai pagi sisi sura-sura seh bagi ukurta janah ibas Pak Senda KP kami lalu pangucapkan ban bibiras Bengkila terutama Pai Pekam Larndobah caur kam tua bibiras Bengkila sehat-sehat kam Tuhan memberkati kami Krina Kalimbu Bundu ikut Toto gelah kampe sehat seterusna murah rezeki bagemi bas kami nari Kalimbu Bundu bujur ras mejuah-juah kita Krina nakku tata daindu kami meeting du si perbesi terus meeting dundu bekala eda kami Krine gelang kota daindu makana adi lengakam pagi metir mulih ku Jakarta singgah kam lebih ku perbesi maka kam berkat ku Jakarta seh pagi kam Jakarta dahi jah memandu bibindu terem jah perkenal kelah man Bandu gelah tehna kam ise sebab kailah jadah hinda tata dan kain gelohende perlu sesada masa dahi ku rumahna kasih kam pagi jah mis dah hindu iya maka nangko tandai bibindu tandai mamandu kam nanti dua pemberenda ku jahya rehnya ku rumah mamandu ulah kari ise ngesingiranah tendu kami teruh niting dundu bekam maka bagem menjuah-juah kam jendanari terus kupudi kami pelabo beloh gedang ngerana sebab kami dah kubun nawariahan termen dah kita singerana bujur bas kami nari ya didengakin si deban mah siapa dengakin kami didengakin ada lanai gundari bas kali bus perdemui siapa dengan dasar maka kencagi milala arkonang tarigan siapa ikam je kali bunta sinulaki Sri kami dan kaban siapa yang lebih sinulaki lebih li kali bunta ngomoleh ya bagenda impal ginting mergana kata tenah nu memang gosuh nandangi kami tapi sienda Krina dakam labote kami morah nandangi kam saja ngenca anak buru kami kaban mergana setuhuna dakam laidah kami je baik bagi impal duras mamandu pe impal labo taksa gua perkundul kami ugwa perpan kami kelembubuna guru kenayan mergana je murah mati kami setuhuna bagem kaban mergana jenda kami guru kenayan mergana memang terlatak hendu kami ise setuhuna enda si mupus Bengkila bapak dasar tanah bintang meriah nari enda guru kenain mergana ngenda singalo bre bibi telu sidalanan sada buluh naman sada kutagaloh sada tiga binanga guru kenayan menda singalo bre na saja ugaban sangap kami kaban mergana
Entrem kepekam labo dalih ulih-ulih indu pagi kami kami membundu guru kenan megana amin nagia bengkila si dua si medan res bintang meriah lanai irumah enda pelajar-pelajar indu pagi isi kinsi tuhuna kalimbu bundu pagi bagaimana kami arun bagaimana kami dasar impal bagaimana ia gelang gotah hindu sab keleng gate kami nandang ikam sab bibi si teluenda ulih-ulih inang kami ading goloh dengam berada bibi si buluh naman ras pengkila pucapi ase sab leng ngadung dahin kami lang ayam mulih jadi kesusurna impal kami na Bapa Nail baik kai pedahin kami kitik-kitik reh ngusur iya maka kami bas dahin enda tampak ingin kami katakan dumpal saja dakam bagenda per kami ras nandenda krinar simpal du bagai ngisi muhulina impal maka sehat kam impal sehat kam turang berkero sada bandusrarih du sikal kami anak baru kami karo mergana kaban mergana khusus bagai psikologi kami anak menteri kami kijing mergana anak baru kami kijing mergana meriah kalukur kami ngidah-ngidah perjabunan adwe ngidah kami mekompak kami laik kekurangan-kurangan lumen ngalo-ngalo kami meriah kalukur kami giding mergana ijaku ingat bibit tengah lube amin nang ngejel dengan bidaya riah-riah nang mati kami tapi bagaimana anak baru kami giding mergana Aminah lagi rumah narin bibi tengah idah bibi tengah entrem kami ruh kempun due maka ngarap kami nak beri kami dua anak sebab kami dah kami latihan dua minda bibi tengah kak mung pengurun takrina tapi bagi dia saling kata gundai ngarak-ngarak bibi tengah bis perjabundu telah menjuah-juah sangat mencari siklangi kami kalian bubu kami bagepe terus kupuang ngomlalape kata tak perbelas kam nandangi kami terlebih ku anak kami impal karo mergana mama tarigan mergana puang kami setuhuna Krinana 11 kenwe maka kami pengarap iya yuken dibatalah 11 kenwe krina jadi melalape serta langsung bandu man kami pukul-pukulan labo demi kebaikan pas kami sienda sada mujijan kalau bubu kami maka ngayulah 11 kende we keni batalah kaisi kami kekurangan kami maka baci pepinterna bagaimana maka tambah yaji kuenda bas anak berundun nari mindo maaf kal kami men kalem bubu kami karo mergana kaban mergana bagi ras temandu sendalanan terus ku puang kalim bubu milala mergana ras tarigan mergana enda ajar-ajar Hindu kami memang umur nggo metua tapi adibas ada
kurang dengar akal kami, maka entah ijagia kurang menandai pengalo-ngalo kami, pelayanan kami membantu. Mohon maaf kalau enda labo karus kami, tapi enda labo sengaja kami untuk selanjutnya pagi. Mudah-mudahan banci persiapkan kami lebih baik, ras persada kami, arih kami ugakin tuhuna si mahuli. Jadi gelah alu bagi PR to rusun pagi undang kami kam Krina kalimbubu kami ras temandu sendalanan puang kalimbubu ras temandu sendalanan Krina bagi jadi lanalit si tading-tading enda ulakal teman duku puso untuk selanjutnya pagi. Mudah-mudahan di dengan kesempatan membantah Tuhan si memberikan kesehatan rasa rezeki iundang kami kam pagi Krina alo kami kam pagi Krina alu mahuli bagi endam kata kami ulakal teman-teman duku puso gelah damai sejahtera bas kita Krina, terutama bas kami pianak berundu gelah sada Krina arif kami ajar-ajar rindu kami rusur anak berundu. Bujur melala, mohon maaf. Ada yang gusur luat adat, ada likin dan luah pribadi ngo baji des kendo. Jenari bandu gendang na odak-odak makan na banci salami puang kalibu kami kinting merkan. Si tergelas ngarut cikin ada likin dan luah nu ngo baji terus kendo. Ngo, ya. Ya, yang go baci dalan ya, makan yang go baci salamindu kalibu kami. Ya. Oi. Ya. Oh, bukui. Membantu kami ke kami, mau banci kami kundul ku Jabundu.